amahoro y'Imana uri muratwumva muri aka kanya ni iby'agaciro kukugira hano kuri Rwanda Cinema. Uyu ni wa mwanya tuba tugomba kukugezaho amakuru atandukanye. Rwanda Cinema Entertainment Show hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu. Nibisanzwe ni wa muhungu wanyu niyo mugabo Celestin cyangwa Seibi, yose nayanjye wanyitukushaka. Munyemere rero tugaruke ku irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2022 aho habura iminsi mike tukamenya umukobwa uzegukana ikamba rya Miss cyangwa ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2022. Abakobwa uko ari 19 buri munsi bagenda batorwa n'abanyarwanda aho waba uri hose wemerewe gutora. Murabizi ko bagiye muri bootcamp ari abakobwa 20 ariko umukobwa umwe bita Linda yaje gusezera hasigara abakobwa 19. Amanota rero yasohotse uko bakurikirana ku rutonde, nyemerera tuze tubigarukeho duhereye ku mwanya wa 19 kugeza ku mwanya wa mbere. Uko bihagaze ubu ngubu rero ku mwanya wa 19, umukobwa uri ku mwanya wa 19 bamwita Keza Melissa, afite amajwi 515. Ku mwanya wa 18 munyemerere banyarwandakazi muhaguruke mwakira umukobwa mwiza Mutabazi Isingizwe Sabine n'amajwi 970. Ku mwanya wa 17 turasanga umukobwa bita Umurerwa Bahenda Ayete n'amajwi 1217. Ewana urabona ko yamusizemo amanota menshi. Ku mwanya wa 16 turasanga umukobwa witwa Uwimana Marienne n'amanota 1288. Ku mwanya wa 15 turasanga umukobwa nanjye nkunda wala bamwita Bahari Rusi n'amajwi 1516. Ku mwanya wa 14 turasanga umukobwa bita Uwikuze Marie Magnificat amajwi 1848. Ku mwanya wa 13 turahasanga umukobwa ukundwa n'abanyarwanda, uri ku mitima y'abanyarwanda, Miss Popularity, Miss ukwiye igihembo cy'umwihariko, umukobwa watinyuye abandi bakobwa, Uwimana Jeannette 2946 niyo majwi ubu ngubu afite. Ku mwanya wa 12 turasanga umukobwa bita Ikirezi Musoni Kevine n'amajwi 3485. Ku mwanya wa 11 turahasanga umukobwa bita Saro Amanda n'amajwi 3546. Wano uyu mukobwa nawe urabona ko amajwi yatumbagiye, afite kode 48. Ku mwanya wa 10 turasanga umukobwa bita Muringa Jessica n'amajwi 3948. Uyu mukobwa nawe ateye neza, ni mwiza, uyu nguyu byanze bikunze nagazabura mu bisonga. Ku mwanya wa 9 turasanga umukobwa bita Keza Moritia n'amajwi 4126. Ku mwanya wa 8 turasanga umukobwa bita Uwimana Vanessa n'amajwi 4552. Ku mwanya wa 7 turasanga Kayumba Darina n'amajwi 4822. Ku mwanya wa 6 turasanga Umuhoza Emma Pascaline n'amajwi 5650. Ku mwanya wa 5 turasanga Karira Leila
franka n'amajwi ibihumbi 5,583. Sori gatoya. Ku mwanya wa kane turasanga umukobwa bita Kazeneza Marie Messi n'amajwi ibihumbi 10,970. Yamukubye inshuro ebyiri. Ku mwanya wa gatatu turasanga umukobwa bita Ndahiro Mugabekazi Queen n'ibihumbi 14 n'abantu 74. Ku mwanya wa kabiri banyarwandakazi muhaguruke mwakire inshuti Muheto Divine n'amajwi y'ibihumbi 19,248. afite kode 44. ku mwanya wa mbere ahangaha ho bamwita Ruzindana Keria. Ruzindana Keria mama igikobwa kishwe mama n'amajwi ye ibihumbi 24,149 kode 47. uyu mukobwa kuva iri rushanwa ryatangira nagarakuraho ni bukiyoboye. uyu mukobwa ari guhabwa amahirwe yo kwegukana ikamba rya Miss Rwanda 2022. urutonde nuko nguko ruhagaze rero kugeza aya magingo, ariko icyo wamenya nuko Miss Popularity 2022 Uwimana Jeannette. niba unyomoza bisige muri comment abantu badukize. amakuru yose kuri iri rushanwa rero rya Miss Rwanda 2022 ni hano uzajya uyabona 5 kwa 5. nanjye niyo mugabo Celestin. Thank you so much uduteze yombi. ibuka gukora subscribe niba utarabikora, usiga like, comment niba wakunze iyi nkuru tukugejejeho. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.